Ndabasuhuje mwe mwakanze subscribe kuri Mugishatv, nawe utarayikora yikore kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi mu biganiro tubagezaho. Icyorezo cya Cholera cyongeye kugaragara hano mu gihugu cy'u Rwanda nyuma y'imyaka myinshi iki cyorezo cyaribagiranye. Iki cyorezo kikaba kiri kwibasira cyane intara y'Uburengerazuba, by'umwihariko uturere twa Rusizi ndetse na Mashya. Impamvu Cholera iri kwibasira cyane utu turere nuko ari uturere twegereye umupaka wa Kongo n'ikiyaga cya Kivu. RBC ikaba yasabye abaturage kwirinda amazi yanduye, kwitwararika isuku no kwirinda ingendo zitari ngombwa mu bice byagaragayemo iki cyorezo. RBC yatangaje ko ubu hamaze kuboneka case 10 z'abantu banduye iki cyorezo. Case 6 zikaba zaragaragaye mu karere ka Rusizi, izindi 4 zikagaragara mu karere ka Rubavu. Urumva ko iki cyorezo kiri kwibasira cyane akarere ka Rusizi. Rero RBC irimo iraburira abantu ibakangurira ko badakwiriye gukora ingendo muri utu turere bitewe nuko Cholera ari icyorezo cyandura vuba ndetse kikica vuba iyo uwacyanduye atitaweho vuba n'abaganga. Abagaragaye iki cyorezo bivuga ko ari abantu bakundaga kugira ingendo cyane muri Kongo, cyane abacuruzi b'amafi ndetse n'ibindi bitandukanye, akaba ari iki cyorezo cyagiye kigaragaramo. Ndetse ikindi kiri gutuma Cholera ikwirakwira ni ugukoresha amazi mabi, cyane amazi y'ikiyaga cya Kivu, nayo akaba ari muri bimwe biri gutuma iki cyorezo cyandura cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Abaturage rero barasabwa kwirinda ndetse bakitwararika isuku kugira ngo iki cyorezo kidakomeza gukwirakwira, ndetse bagatanga amakuru ku muntu waba wagaragaye iki cyorezo akitabwaho vuba byihuse, dore ko iki cyorezo iyo umuntu yitaweho vuba abasha gukira. RBC ikaba yasabye abaturage gukaza isuku, gukoresha amazi meza no kwihutira gutanga amakuru ku barwayi. Imibare yo muri 2025 yerekanye ko Cholera ikiri ikibazo gikomeye mu karere k'ibiyaga bigari, harimo na gereza ya Munzenze yo muri Goma hafi y'umupaka w'u Rwanda. Ibimenyetso bya Cholera birimo imiswi nyinshi kandi y'amazi, kuruka, guhungabana k'umubiri cyangwa se ibyo dukunze kwita dehydration. Dore ko wakirinda iki cyorezo cya Cholera. Icya mbere ni ukunywa amazi meza atetse cyangwa se arimo imiti yica udukoko. Isuku y'ibiryo, kurya ibiryo bitetse neza kandi bishyushye. Gukaraba intoki ukoresheje amazi meza n'isabune, cyane cyane mbere yo kurya na nyuma yo kuva mu bwiherero. Kwirinda umwanda ndetse no kwirinda gukoresha amazi y'ikiyaga. Dore imwe mu mirenge yibasiwe cyane n'iki cyorezo hano mu gihugu cy'u Rwanda. Harimo imirenge yo mu karere ka Rusizi irimo Muri, Bugarama, Gihundwe, Nkombo, Nkanka, Kamembe ndetse na Giheke. Harimo kandi imirenge yo muri Mashya. Muri iyo mirenge harimo Nyabitekeri, Gihombo, Bushekeri, Mahembe, Kagano, Kanjongo, Macuba, Kirimbi, Ruharambuga ndetse na Karambi. Harimo kandi imirenge yo mu karere ka Karongi irimo Bwishyura, Mubuga, Gishyita ndetse na Gitesi. Nanone harimo imirenge yo mu karere ka Rubavu irimo Nyamyumba, Rugerero ndetse na Nyakiriba. Harimo kandi imirenge yo mu karere ka Rutsiro irimo Boneza, Mushonyi ndetse na Murunda. Iyi ndwara ya Cholera ni indwara iterwa n'agakoko gato cyangwa se iyo dukunze kwita bagiteri yitwa Vibrio Cholera. Iyi Vibrio Cholera ni itera uwayirwaye guhitwa cyane, agahitwa imiswi zirimo amazi menshi. Mushime wakanze subscribe kuri Mugishatv, nawe utarayikora yikore kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi mu biganiro tubagezaho. Ndabashimiye, mugire amahoro y'Imana.